هم دست بيركن همو اول خير هاتنه سر چاور هاتنه ایشه دیسا شبرگک مایی یا سر جگرخون هر دستکاری مزن یه نمر ماموستا جگرخونه جگرخون yani her best divan zanım, canavi zanım gelen peri لسر ولات سر کردستان پر دلیوی شهودی لومار از باورم شکر بودی یه جگرا بخوینه که زبایی بخوینه پرانی دوی دلیل هاتی نویساندن yani لسر وی هر بس کارانی نه هر بس دیوان جیده ام دبینن گلن پری او بسکانی حوالشون پرسی بو چیشه بقوله دعوتا جگرخونه چوا دعوتا جگرخونه یا مولانا هایی شب العرضه شب امریه شب امری جوی شبر دوین شب العرض شب العرض yani şeva daveti. Şeva daveti çi meramek leyvid maiye ev bigej şems. Ev bigej şems jloma şeva vi ya rojavi ya mnajer dibejin şeb العرض şeva daveti ya cigarfunji rahmeti leyvid hakim velatek bu Kurdistanek bu. Biraz çavi bekri neçe evi illahi rojeki Kurdistanek azat evi avadır Perjineze. Yani çiğ bir kez fazla ama var vak tübe TV popülüm ama davi disar havala despebikin. Cumhurna her kesek yarek heye emin velatek yare. Beli çivikim de deste dijmine xuyuxar u gadare. Çıkas besne gram bejim nikarım bibim eze bibim zanin. Çelenk u nazik u jen u şepal u şoğ u cebare. Evet sozra min u dilber eğer bimrim de ver rede jve dünya xoş u şirin cigerxun ji ne bepare. Gene kerbesti vide yani ما مستت کارو یا دوباره بکشبر کو یعنی حواس شهات او Tamam, me baş kalmışsa- kurdane kır. bir tane kısa dubara bakın. Vallahi evet zeytin. Kaçmaya kalma hani. Jibona herkesek yarek heye emin velatek yare. Bele çibikim de destê dijminê xwînxwar û xedare. Çiqas pesnê gram bêjim nikarim ez bidim zanîn. Çeleng û nazik û şeng û şepal şoh û cebare. Evet soza min û dilber eger bimrim di vê rê de ji vê dünya xweş û şêrîn cigerxwîn jî ne bêpare. Yani ser velat hatî gotin gelemperî helbestê xwe li ser velat gotiye. Ya dinê em dizanin ya kînem kîme ez şivan wakirî wê kilamek bi nav û deng ya kînem ew jî ji helbestî wî gelemperî helbestê cigerxwîn heman bêjin hemû bûne stran û ser zimanê me em hemû dibêjin belkî em nizanîbin helbest ya cigerxwîn e. Yani gelemperî helbestî heman bêjin hemû bûne stran. Em ê dîsa dest bernameyên hevalê nû hatin belkî hinekî agahiya wan kêm me em serî her hevalekî 5 deqa ê bixwazin navî 5 deqa de helbestê bixwîne an bixwazin ser helbestkar baxfe wî 5 deqê xwe çawa bixwaze dikarim kar bîne ji ber ku hejmara me zêdeyî me berê kiribû 10 deqa ama ana hejmara me zêdeyî 10 deqeyê pir be 5 deqa hevalê bixwazin em ê dest pê bikin. Em ê ji aliyê çepê mamoste Ahmed Kanî medrese xwendiye medresê de ez bawerim va helbestana wan cem wan ew xweş dixwînin jî û xweş zanin jî ji ber wî em ê hema diyaliya di pê herin. Mamoste hatta saatê digirin 5 deqa. Yani havalı konu hati ve havalı jin habeki tkare damavan zede bik Ser çava. Ew heval bixwazin derxwaz bikin em ê zêde bikin. بله اوی یعنی خواستم بکرتی جیانا جگرخوین وک امزانن گند حسرا گرجیوسی هاتیه دنیای 13 سال ایلوی درباست و پشتیوی وک مالباتی درباسته بن خطه دبن رجاقای کردستانه yani de ev da az çum beri ku em bejin rojaval hevke ve şar û ceng çêbibe de 2010 da ez çûbûm Qamişlû em çûn gora wî di nav evê wî de mala wî de ye
yani Cegerxun beri vek fakiki vek xwandina medrese doxayine lê pirî ku evîndarê welatê xwe dibe êdî welat evîna welat jê ra dibe ol yani dev ji dîn bar dide dev ji evkî bar dide divê tenê welat û li ser welat helbestê xwe didomîne ez min vê dîwana wî pişkî çav lê geran tiştê ku midî herî pir li ser li pey Ehmedê Xanê dimeşe çxu yani me şeva Ehmedê Xanê da jî got Ehmedê Xanê Seydayê Xanî bi rastî jî rêberkî netewî bûye yani berî ku em bêjin neteweperweriya Ewropa wî neteweperweriya Kurdî pir bi pêş xistiye bi Seydayê Xanî re ez ê ewkekî wî heye hindik çend ewa bixwayînin çend rêza bixwayînin me naxwazim îşev dirêj bikim ji ber ku şeva feqê Teyran min pir dirêj kir ez mehcûb bûm min hene kir min got nezer lê belkî gunehekî hevala heqê wan me qeza kir kir bi Seydayê Xanî re ey Kurd tu çima wisandin alî axîn û keser ji her du alî bextê te reş e ji rengê bilbil her dim digerî li ser xunceya gul doza te gulek ne wek gulaye lewra te li pêşî bilbilaye bexçê ku li nave ew gula zer bazên dibelek li ser dikin şer tim kuştin û ceng û qîr û lêdan ew bexçe kirin ji bo xwe meydan ew bûne xwedî tu dergevanî ey ew jê diçînin tu bexçevanî yani bi Kurtî li ser welat li ser evîndariya wî li ser welat e û spas dikim Spas malatava. Mamoste Azad yani rastî şikayetê helbestê pir xurt û te nizam yani wê şikayet Erebî soranî wan ji wê derê xurt bûyî tu girtîgê tu pir li ser xebitî çend care em pir sûdêşte digirin înşallah wê dîsa jê bêtir bibe malata ava dor te ête 5 dakika. 5 dakika. Ya bu Zeynep kız tam sen çağma dikkat direj bikar. نه نه دقیقش شخواه کنه چند شتاب بیشم yani mesela elbette şu tecrübe kul Ahmet Belkizane daim Seyda bu vakti ders fakir de hem şu hem dünya ve hem jana ku aciz bu bana hiç zili biterdi Ahmet Khanici o Seyda Cihaji جا مجموعة خند يعني جبر كباوي مسيدا بو زينب شو بجي درس وقت الفقيه ده من جنبون بحثا وقت يعني جارنا عاجز درس الفقيه جو وقت ده او تكرش يعني دينابري ده المفردات المدرسيه ده نبجي وانا يعني سيدان كو ولا باريس بو مفردات وانا طيبات يعني مو صار بيجي ده هذا عارفين يجي جارنا كو عاجز بو ديوانا مالاي زاري جزيري جمرات belki jüyat ben zan le işte من ilham jüye girdi yani bana ciziri yani edebiyat ama klasik yani bejim akı neteveperver yani çünkü edebiyat ama dini yani ya müzeretir ali diniye fakat emin ki merhale yok kده dinu siyasetu ve bejim sarxabon xaziya o Kurd û Kurdistanê divê ew kê da divê atmosferê da kî ji ber ku mezin bûn ji ber ser Seyda Cigerxwîn Seyda Cigerxwîn bu Kurdistan bixwe ye ez wisa difikirim yani çima Kurdistan bixwe ye çünkü her derê Kurdistanê geriye ye her çîn û sinifê Kurdistanê bixwe jiya ye 1903 da tê dinye 1984 da vefat dike divê demê da yani feqîriyê dîtiye şivaniyê kiriye şu زيانا بحث بكم يعني شيء كرد شد جين كيجا بول صنفته يعني ام بيجن بولنا تشين يعني كيجا تشين كي تشجيا بدي يعني فرقيه دس فكريه حتى ام بيجن او كيش يعني على سوقراس يجي
ev kiri yani beriya ku em dinav dunki da beşin istihbaratı. Çünkü vakti tişa Almanya şu rahmet kılmaz. Svedi. Stockholm vefat kim? Yani merv karab beje Kürdistan'ı. Be her havayı Kürdistan. Yani siyaseti bir fikri siyaseti de iyice girdi. Yani işte ku az seri de despekim. Ama şu got işte ku te dünyayı şu tahminen sivil mine. Yani Cem Xoşkaxuya mazın dümine paşa tişe medresi de duxayne dibe seyda işte de seydatiye yani vakti seydatiye jitke de fakiriya kurda hejariya kurdara bi tekoşira tena yani nast ke tekoşina ku tine yani aslında bu xo reksna azadi işte ku tçali Suriye vanda yani Ali Rojava Rüyedri tevgar ibni Komünista bitevveki yani çehebin umarım evdbe hala kadar dbe ve Kürdistan yani çi parti beji niyet et Kürdistan evji khusa be mesela jiseydatiye sadla haşte derece dönüştü ki komünist şey şu yani bu kod helbes ki koda nefsini beji ştırsa zana ya khodi bir azmana tşki sajdı yani hem seyda hem yani materyalist gelek kurtaşı جبروي حمو مرحلة كردستان دي فقط عليه أدبيات ده أذكروا فيها والبيجن برا نوبرا أدبيات كلاسيك وأدبيات مجموعة بري نعم بقري يعني أو بخو جيكفين خد بأو يعني بكلاسيكية دست بيتك مثلا في أحمد قط فردا بكلاسيكية دست بيتك بطريقة شبه هجران أتم خليل خمجين ده بيجا مثلا أو كلاسيك بختار تصوف شيء يعني جوي وك المناسب بيجم او كلاسيكي اما اي هافال روبسون سرويت بيجي بخو او المونيك هلبستا مودرن يعني مودرن اخر تشخيص وصبي مستعدات اوج كلاسيك يعني مستعدات سيرفاستا يعني اوكي واز بخو يعني مرف قفك بيجي ادبياتا يعني هلبستا مودرن كردا ام بيجي لازم بخو بول روبسون يعني جوي مرف كان مرحلة عود دسبيك نظام كيجا برتوك ده هي لازم باش كيجوي يجي بخاين بيرام ده هي من زمان كي أزبر كرم شو كي هالبس كي جالك خوش يعني انترناسيوناليز ما جير كل مخرج يعني كل روبسون يكي رشكل أمريكا أو أوجي وزنوان يعني هالبس وان مخود دنجي كردات بيجينوي بلكي هوالا ويستراني بيج دنجي شبان قداري كرمان ای هوا روسون دنگ بیجی جیان پاشمیری سلام زانوی انسان دنگی تی رشته برچاوی me دنگی تی خوش تی گوهی me اوسا devam diker ona bilen baş yani divirda internasyonali bir şekilde dest divirda helbesta modern jik despek helbesta modern jik de o gelek tişed neştik yani از دوی باوری دامه ای کردستانی دیجی جسدی نزان چند مرد بوجه جگر خوی ناست کسی به جگر خوی ناست نکتنه yani جسیدایا بگره حتی شوانا بگره حتی جنا کسی که جگر خوی ناست نکتنه و تشکی مهم جی لگوریم مثلا ایما گلک نویسکاری ما روشنبری ما ای مدرن جی ای برجی این هاجی کس بحثا خو نکری yani جنینگاری خو ننفسانیه ama ciğerfin ciğerleri hoş insan. Yani ciğerleri bir bir. İdi kes ne kadar seri itiraz bike ciğerfin kedri atiye ne çavabiye çünkü bu konu insan diye. O teda Kurdistan insan. Yani şiroveya civaki jikri. Yani hatta bu kadar yani şiroveya civaki siyasi kültürü em edebi jikara bileceğim. Ekonominin baş ana edebiyat tefkiri yani. Jberviji دوگوریم نم جگر خیم بخوینم وی بخوینم یعنی خواندنم نه پرتوکان حیات هایی بخوینم نم حیات هایی رسالی خدا بخوینم خواندن یعنی خواندنه که نه خواندنه که مرف تیب کیجی زنی مرف بخوینم مرف کردستانش باش اکت که و تخمینم ده بریا که وفاتش بکه حتی تفکر کردایا با کرد دست بید که شو حشتي وشارة دا تخمينا دا باش نايدا عاصمة دا بنوسا كوتشيري دا
Kevçere de vefat ke beriyamış perafetin jitekirim. Dibêje tevgera kurda aba kurvaqtê dest şarê şekdarî dike. Tiştek helbestê xwe de gotî esna ez birda. Wayê dibînim ez yani beriya ku ez bimirim min wî dît yani. Çünkü ew bi xwe de helbestê xwe de tev dibêje yani. Ez gotê Kurd neaviye ama yani helbestê wî tev şer û ceng û ew yani Kurd divê wisa bin heta wisa nebin azad jî nabin. Çima gorayı ne yani çima gorayı. Kamışlı Çima bu fastiye ya devlet devletine dair. Welad yani mercên Ama niha gannati mercên wê çare pişkî zor bûn. Heştê û çara ji ku wextê vefat dike şerê nû li Bakur dest pê dike. Wextê dest pê ke dewlet wê çare bêtir zor û Kurd jî tune yani. Ê ku di nezê devletê de Kurd tune yani. Ê ku em bêjin bi tekoşînê ra derketme derve welat êdî Tirkiye û welatiyê jî avêtiye yani. هرش وقت هواره ده Ew jî sürgûn bi yani ew گوری واسیت آوی یعنی جاکی خوان گوری واسیت آوی حوشاوی دل کامشل مالاوی حوشاوی شنو دل سر گوهری حوشاوی دل devlet desturuna da çıkarsa yani wê çaxê destur bidane jî yani welatê ihtimal etmez ne yani nevir bûne bîne. Yani Urjiya'yı zaten biz 13 saliye hoş bir koç. حتی داویر جان Ya şu kuz yani beriya ku perçe jî bibe ya wê çaxê yek bî yani texmînan da cigerxwîn giştiye wê astê ku yani ilkiye de meriv bir de wê dirê ciyê yani cî wî bixwe bîye texmînan da ji ber wî berkî be ez nizanim tam ama yani tiştê ku ez zanim layê wî Keyo Hesen me lawra dîtin jî kir çend cara me hev jî dît tiştê ku li ser seydê cigerxwîn tiştê ku vefat dike yani zêde qîmet nahat dayîne yani yani em ana mesela em li ser şîroveya jî dikin em diaxivin fakat seydê cigerxwîn ruknekî yani stûnek xurt yani ya jî em bêjin beştekî ku em jêra dên beşt nizanin darê herî mezin ê ku ew kê dêle ê ku nayla xanî biroxe yani stûn wê da beşt David set stune biniye. Erê stûnê biniye yani beşt ê herî qalin de herî qalin de ku darê dinê tev têne serê seydê cigerxwîn yekê wisa yani ji alî siyasî ve jî meriv kare wisa fikre heta hinek jê rexne jî dikin çima da Partiya Komünîst a Sûriyeyê jî dikire filan dibêjin ama ew bi xwe di lêgerînkî dabiye yani lêgerînkî wisa ku ê ku dilê rehet bike yani yani ana di dawî da ku gotiye tevgera Kurda dest pêke dest bi şerê çekirî gotiye dilê rehet bû yani texmînan da kesê ku dilê cigerxwîn rehet bike tune bî yani Partiya yani rêxistina azadî bigire heta Partiya Komünîst a Sûriyê heta PDK heta yani di her ciya da jî girtiye fakat tiştê ku dilê têr bike nebiye yani meriv xarîje siyasetmedar herî radikal cigerxwîn bî yani Qedî Rehma Kulekê û di helbestê xwe de ji xwe wisa ew kiriye ji ber wî meriv çi jî bibêje kê me ji bo wî ama ez bi xwe aliyê wî ew kê ji xwe nimûne digirim yani ku ez nemirim mesela jinenîgeriya xwe nivîsandiye gelek zêviyan bûne bigirim eger belek ez bim ez jinenîgeriya xwe binivîsînim eger azazdan zêviyan bûne bigirim çünkü pir xweş şîrov vekirî yani yani pêra negotiye ez filan derê hatime filan ez ê wî bêtir şîrovek yani ji gundê xwe bigire heta wekî din gelek ew kiriye ji ber wî meriv kare viya nimûne bigire ji kura her kesekî jinenîgeriya xwe binivîsîne weka wî şîrove bike wê dîroka Kurdistanê an nêz derê meydanê yani ew ê şîroveyên civakî siyasî derê meydanê ji ber wî jî meriv kare wisa nimûne bigire Belev kes bixedirim ez dixwazim anekdot kî meselekî li ser wî bibêjim meseleyek pir muhîm e texmînan da yani ji bo her kesê muhîm e rojek li Alî Batmanê wan ji xwe seyda ji ber ku diçe digere mizetkiriyekê çekî wî li milê wî û helkelka wî û di meşe rastê seyda tê seyda jera dibêje tu ku da diçî teve rextû fişekê gerê dayê ku da diçî wala yekê jina min revan ya diçim dikuşim Musad Beja Seyda pır aciz ejiz yani Seyda cevabı da kavararun eminki haber ne nare tijja dugri kuji çort kit sane henki sohbet kin cera şilet milek atke mezente nak veseribi rad ve şgul batman ve çağit petrol jat editin ev ci petrol te derxst çevit be ci bira petrol ci ku petrol derxin yani Sen gire Raman. evet
ku dat keve derte ve ku lav tildu namus etgari ve amzak eviya ve keve diyate derte hena namus etgari yani dur huzur bu saçlı beje şu hena o camer tahminen daha bir küçük hacma gitme camer her şey teseri yani mesela namus almazın velat emerdi velat emerdi daha gekri atiye daha gekri ser abdu bil ardi taf tene talan kırın diye mi dut işte biçugun tihari belki meyli fışı belki jinki fışı belki evji mesela ki o mesela gelek zede jihana evya هر بس كي جيبك ona Paul Robson heva Robson hem yazı bu kayın بينجم مشتونه غنوة تناقض لا هو بس بتناقض yani tarika şeva tamam evet ezil bilim belki tamam Kürdistan'ı tişteki beje na أولا خزي ما مستعرف ايوه sağ olun spas بلي يعني تشكل بس ليش لما شكون موسى قال لك تشتغل برسك منو بتفاز ما موسى برسي موسى تقول جير كون الهمو جوار كي تناسكرن جسدي حتى ضاوي بشكر مازن تناسكن كيلو صدق ما بيتشتي شي جبر زماني هيسان جبر بي عنده قرن كوي نسان جبر بي جبر سدن yani ciger khud magwad sere sassale da sere sassale da tebni 1903 da hatta şari yekemin dünyay dünya nav hafketi yani çid bejin şiariya netevi tespit ki dünya ter bu sayı ciger khuji duy merhale da hatta şari dünya qadaji جبر كدوير مع هذا او بخرج دوير فكري ده الجورا وي بسيكولوجي وي اتموسفيري دي نفسنا هل بس هذا نفسنا هل بس تي كلاسيك شيء دنشي وقت دي نفسنا كسي بشكي كوريتي خدا حسبك اوت كي يعني ام بيجن بيري دامارت كيها يعني وي داماري اوت بغش ده جبر وي وي چاغي هواره يعني كوفار هنا بيتر سيدا يجبركم جا سيداتي بدو أوه نابودن ده مثلا هنكي جي جبركو ديندارن يعني علي دين جرانه سيدا أقتكن سيدا رتكن هنكي مدرسة جي هنكي أقول مدرسة جي دو سيدا يجبر ولاد باريزياوي جا أفقابك مناقشة شربة بهفتك مثلا بي سيدا كافر كي درهانه يعني بي كسي بدو هنا أوجي كافر سكارو يا بيجي مثلا سيدا ملا حسن بابي من فانا تقول وانا ملا من نورمال تقول وانا كافر يعني قالك نابجو كومونيستن يعني كومونيستن كافر قتل واجي حلال كرمون يعني كومونيستن بريا حزب الله يعني حزب الله بيضاوي ذلك يعني مسألة حزب الله بريا ويجي هناك يعني ام بيجن دو شاغ ونشاغك سيدة جيجر خوين دبارات جبل ولاد بريزي تقول جمارة يوك مهم لنا جمارة علي الدين شو كي حتى هنكي سيدة تقول اگر ام مسلمان نبونا ام بركي زوتر خلاص بونا ام جبركم مسلمان دولتي سردس شي ايما مسلمان لو ما كو ام بندست من ام نكارت تكوشينك جبري تقول دبيجن ام دين دين عليك يعني ام نبيجن يعني دين باشا نباشا ام نبيجن çünkü emji tevajı Müslüman bu yani seydamın koşuya cemaati ile meja jitkirin ne kuş din derket bun ama dgotin mesela ne teviti dve çareser be hena problema din emrser nikaş bikin le ednet gotin na seyda komüniste kubujber komüniste jikatla halala ev münakaşa الجواتي بلغ mesela haftaya haştay vanda evkid nav kurda da mesela partiyen kurda tevgeren kurda يكون تكون سوسياليست يكون تكون نظام خدينا ناس واتيست فلان ماتيرياليست نقاش يوصل دي ساجير كنت هات مرجفي يعني جبر بيجي بدأ المدرسة هذا أزبرهم سي يكوج ولاد باريس بون هل بس السيدة أزبر تكر فقيه أزبر تكر دقندا مثلا دهات دقندا ده وقت السيدة يكو بخستنا ام بيجن اوكي يمكن شو بيجي بروباغندا يمكن بروباغندا يا بشر يصير سيدارة تكرم يقول لي كيف وضعت ماجي ازبر تكرم هنا كاس هنا شو سيدا هذا سيدات قال لك ازبر جيت زمان خو ازبر زمان جبروي يعني افي ناكوكيات جشتي دنياي كردا حزارو نسدو سري حزارو نسدي حتى شري دوامين دويا جي داويا شري دوامين جي افي جنجشي ناكوكي هبو افي جي سيدا اوكر سيدا اري سيدا دنا جوا كده كرن نافدار يعني كيجا هنرمن دركت سيدا اوكر يعني مثلا شوان بيرور بسيدا بو شوان بيرور
بيو خدي بو يعني پشتی جوان حجو خلیل خمگین کما برخودان یعنی کسی کش سیدا اک نکرده اجازه تا خونه کاره اجازه هنرمندی نکاره بکش و راستش جبر بیم محبس يا صبر طبعاً. محبس صبر حقیقتا هلبس کی گله خوشه كم بذكر ای هوال روبسون ای هوال روبسون دنگ بیجه جیهان پاشمیر سلام زانا و انسان گرناس و ریناس دجمن دالاس دسر آوان ره دسر چیان ره رنگ تی رش تی برچاوی me دنگ تی خوش تی گوه me اف خباتا تی ددیمه هیرسان کی فراتا تی ددمه لرزان اف تفگرا تی جبونا انسان پر جد ترسن آغا و دهقان خودی سرمیان جته د ترسن همی خاندان جهف د پرسن دبیجن رشک چوا شیار بون دستی هفگرتن لبر مرابون دالاس د ترسی وکی ماقارسی دبر پیان چون پر تاجو کرسی خودی سرمیان سر خو هلدان دبازن دلرزن دجوین درور جمیدان ای هوال روبسون نه تنی رشک کتن بندستان امجی سپینه مانه پریشان ربن بلنگاز بندست چاررش برچی و تازی تفجار و نخوش گنیمه چیه نه سوج نه سبب کتن بندستان اف کرد و عرب زنجی و هندی ام همی انسان که ام هشتن وسا پریشان نیزام هوان اف نیزام خوار نیزام فاشیست ام خستن بندار خودی سرمیان دزگه کولدار ام کرن بیچار ام کرن بن بار کرن تارومار ای هوال روبسون دردی منو ته اف دردی گران زور دستیا کو کته ناف جیهان هن مزن بلند دهقان خاندان هن ربن بندست مان پریشان جوی دردی ما مارکس انگلس بونه دوریزان بونه دوهوزان لنین ستالین ریشانی مدان پالش یار بون خبات و لبات روژ هلات خلاص بو روژ هلات روژا سور روژا زر جموسقو هات در تاوا خدا بالقان دا آلمان خبردای سر چین مزن چینا گران شوقا خدا هند تف داگرد جیهان ای هوال روبسون کارکر و رنجبر جوتار شیار بون ربن پریشان به هفر رابون به تانق و توب دچن شر و جنگ لهر در قیرین لهر در هاوار لهاویر بو دنگ دخوازن آزادی سربستی و کهوی نارفن لی دجمن دترسی دروی چه رشک چه سپی بلنگاز بون هوال دکجن کولدار خودی گند خودی مال بره پاش درون بایلوز خاندان مال وان بو بلال سریوان تاریخ است نوا سنگوان دلیوان چاویوان اف کلم اف میخ دجوین دکوین دشهر درون پیکوین ای هوال روبسون مدوی دنیا که herkes دولمند دنیا که بهشت چه باجار چه گند جبو هر کسی فرسند و مجال خنده و زانا هوزان و دلال قصر ما بلند باغچه ما خوش و رند ام تف ده دلخوش لناف دمشن تلور دقشن جوبار دخوشن چقلی ده هجن پلک دوشن چیا پر بلند دریج گروور تیریج روژه خبردان سر دنیا مایا مشت ججین جئوین خوشی تف داگرد هر کس هر تشت هر در ای هوال روبسون فرمو ام هرن سربست بگرن بخون بنیرن ببیجین بپرسن زورکر نمایه جکی بترسن سینور نمانه چبکن پاسپورت دلخوش و روگش همی کچ و خورد لور خورینی بخون هنگوین لموسقو تاشته فراوین لچین لنیویورک شیف لندن پاشیف چه رش چه سپی تب ببن کریف فرق بدن خواه ام هرن مریخ دستی خواه بدن شیرین و زلیخ زکا روی ما ماشکی بمجی تینا دل خواه بته بکجی بیجه از بنی جولا دکنی زکا دکنی دنگی ته خوش هر کس دخوازی وی دنگی شیرین بیجه ای هوال دلال بسازو بقیرین بمری کولدار بمری زوردستی بجی آزادی بجی سربستی ای هوال روبسون اف جیهانا خوش بسی توایه چی سپی چی رش دوی درباس کن رو بکن و گش دولمان سربلند تف به هفر رند
Nemînin sêwî, birçî û tazî, ne kuştin, ne şer, ne qîr, ne gazî, bi hev re herin tev kar û xebat. 8 saet, 4 saet, 2 saet, pir xweş e xebat, bo millet û welat. Ku bibin em bi kinc, bi xwarin, bi xanî, bi ronî, xwenda û siwar, li ber hev nenêrin, bûn heval, bûne dost, bûne yar, hovîtî nemaye. Tev wenda, tev zana, tev şiyar, ev kevoka selam, pir xweşik, pir ciwan. Baweşîn bikî ew li ser me li însan. Pir xweş e ev cîhan, tev evîn, tev dejîn. Ax ciger xwîn, pir xweş e ev cîhan. Spas. Spas. Mamusa rodi matu kuçu. Mogo belki dorate bu tür. Tamam. O çakan var biz. Gamazi var. Tamam. Yani dedi helbet da ciger xwîn bi rastî ji dest pê dike ji tekoşîn heta ku bêjin dinyayek azad û serbest xwaratîne. Spas. Her bijî. Spas. Mamusta Said. Valla gole çıktı. Dur dama usta. Dur da abi. Gavaz Gülistan daviyet fırsat ez jinek tiştabêjim ji bo çi ez nivîsam nîşan Ser jiyana wî naxwazim tişta Yani bana gotum işte dubara ne yapacağım dubara bakın. Aval bu fazla. yani navê wî bi rastî Şêx Mûs ji ber mahlasa wî pir bikar anîne navê wî Cegerxwîn û di cîkî min baş fam nekire mamoste zanibe digot bi hevalê xwar du gund ava kirine navêyekî cehennem. Êdî navê êdî jî nabe û ewan gunda yani bi çi sedemê ava kirine. Ji bo wekeviyê ku dibe ez bîr û baweriya wî dibe wekeviyê hebe wek nimûne Serbestek selvi. Yani bi rastî jî wek dibe yani gund ava cennet bîne. nabê va ez bi azad û serbest darim doje. cehennemê ve dojeye Serbestek ve selvi az bir nazbeş. Tamam. Sel cehennemi. De helbestê xwe wek hevalê hevala jî got li pir şopa Ehmedê Xanî çûye ew jî dilê wî ser yekîtiya Kurda pir şewitî zaten di heman helbestî geleka bî tişta tê xuya kirin û li dijî yani bindestiya Kurda pir di bandora şêxa dibîne li dijî wî tiştayê jî pir ziyadî misman. Ser wî em bi vêya bibêne zê helbestî bi maqam kiye Xaranekin Karanak hoş kuyun. çîroka ve helbesta jî ser şêr kî û divir mûrî dibên gerîk li herama me dibên gerîk di nav berawan ama ew di şibîn çîka Kurda Ahmet ben kurmori, em dibe kurmori. em jî dibên gerîk Xurtiya yekîtiyê her roş şêrê Silêman diçû şarê Mûrîstan ew ê şêrê neynûkoş bajar li wan dikir doş bi wan pencên xwe yên tund wêran dikir li wan gund bi vî karî dexlûdan ji wan distan bi talan kaviliştin şar û şûk kuştin zar û zê çûbûk li wan çavan bû hawar li ser hev bûn karûbar ne axaman ne jîbek teva şora xwe kiriyek tev de rabûn yekî jîr ji bo xwe kirin mîr dane hevdî soz û bext jêre anîn tac û text hemî çûn ber derê wî sonda wan bûl serê wî tevan çepkên xwe kutan bijî Mûrîstan mîrê wekî Sikender ji eywanê hate der ew wî mîrê dilovan bi serbestî gote wan ez dixwazim zîv û zêr da ez herim giliyê şêr zîv û zêr û dil û can dane çû Cem Silêman bi wan lingên xwe yên hûr berê xwe dan rêya dûr belê mîrê qubd û jîr dane Cem xwe û çend wezîr geh firîn û geh meşîn ta gehane Felestîn xelkê bajêr hûr û gir tevan karê xwe zû kir xwas û peya hemî çûn fêrgî mîrê mezin bûn xweş xweş hatin gote wan li eywanê bû mêvan her du mîran şev û ro pevre kirin guftûgo go ey şahê serbizêr ez hatime giliyê şêr gerek wî daleqînî tola me jê bistînî Silêmanê kes cihû pirsek nexweş daye rû go ez mûkî dû wê şêr nadim bi 100,000 mêr
میرابو سر لنگی خو لیوگران دنگی خو گوجنها او چاره دی بنر چته سریوی سلیمان جرن جنه بوترز نکر سری خو افپرز میر نویسی یک فرمان شاند باجار موریستان لکوهون شهر ببینن چاوه ویزو درینن شهر مزم پر قلو جه ایوارده کتخو موری رابون و کمر کتم پوزو گهشر شهر سورو قربلک ناوا روژه بو کلک حت حت گوته سلیمان کا او شهر درگوان کره داود بکنی حت حت گوته ازبنی او شهر پر هنرمند ایرو سرو بو یمن موری تفده بون ایک کشتن شهر چابلک آری کاری یکیتی موری کرن روسپی تاکو کردو کردستان نبن وکه موریستان نه باجارو نه جیگون تفده نابن سر بلند گوتنه ابن مروزر امه چاوا هرن شر تورکو شیرو کفتار دیمه بکن تارو مار به یکیتی ام دجین لولا ام بون جگر خوین Gele hoş bulduk, spas. Mali avam. Mala roza. Rengi ama tülber bahri. Tülber bas da kufini tülber abi sekiyor da kufini tülber kevlar sek. Gerek işe ben nalke. Gerek ise şal bağavet. Ya شوه جگر خوین جدیری که جگرک فیز گرت یعنی کسکه که evle گله جدیری که چیای ماز جی فیز گرت یعنی لور مثلا الجم ملی اجازه تا خو گرتی پشتی بیجن سریلدانا شیخ سعید شوه ایدی دچ روجاوای کردستانی لور جی شوه ستارینای بیجن پشره سورگینی اروپای دبم yani lur şoy duye serdaman bejin dema kusaziya khoy bunu an avad biş xod ve endame ve pişen bejin le havari le çika havari de nevisse kovara havari yani gotin ekvi heydi beje ku min derika çay mazine ditaz ne çuyamur em bejin min تخت قیزا قریل ندیدم بیشن معودار و برگه دیرکه ندیده دبی بلکی رو از نبام هلبس کاری دبیم فیضا خوش دیرکه چای مازی گرتی yani beli rastım بیشن جگر خوین her çıkarsam بیشن eş kışand bu eşa ku kışandi nevisandı biji em بیشن yani eşa em بیشن gelel velate xwa eş kışandi eşa wanji nevisandi em بیشن eşa Demek ki min derik ki eğer min derik ne diye min çiğne dikir avay ve ne kadar kalar kijan avay dikir. Yani kijan avay dikir riya hacı kiri dest komünistliğe kiri ve ava abi ava tri min ve deri ava key ava kijan avay yaptı zaten. Öyle. Ava derik ki ben ne kadar min galip insan ayca ava abi ava abi he akulebe a çekici a kanyak izleşi شخوا zaten ciger خوین بیشن حتی درنگ ملاتی دیگه بیشن شخوا پشتی شهر شیخ سعید بیشن پشتی کن بیشن فیزه جسریلدان کرده دیگه و دمه ایده دی بقومینیست بری ملی شخوا و ciger خوین yani zxazım دوی عالی جی بینیم زن مثلا بیشن وکی بیشن yani براستی جی ایشا جنیجی آنی زمان yani ciger خوین mesela xwazim derbarê veya bu yerekê bêjim wisa di dora 1926 de li aliyê Şirnexê li wir jêr dibêjin serîhildana yani men bêjin wekî zimanê dewletê dibêjin raperî lê em dibêjin serîhildan yani serîhildana Haco Ağa yani serîhildana hevêrkan di wir de serîhildanek çêdibe û em bêjin gelek kes derbasi rojava dibin durem bejin fermandarê sînor jêr dibêje ji gel dibêje werin em tişkî bûye nakin lê dema ku gel diçiwir yani ji hezarî bêtir em bêjin dora 1224 kesî yani li wir wan hemûyan bi hev girê didi bi derbêl wan dixe hemûya dikuşi û dayê wan dişewitînin و ام بیشن ای جن جوان زندی زندی دخن آخورا و دشوتی نه هنک ام بیشن جن وسا وکی کمری ام بیشن تقلید آمری نیده که
لێ خلاص دبن û çend jinê ku xelas dibin bêjin vê çîrokê ji cigerxwîn dibêje û cigerxwîn jî vê çîrokê dike wek helbest û ew helbesta jî wekî kilamê dengbêjiyê tê gotin yani divir berê ji min gotibi yani mesela belê em aniha bi rastî jî em behsa klasîkên Kurda dikin behsa helbestkara dike em bêjin giş wisa mêr em bêjin cigerxwîn Ehmedê Xaniyan lê divir de mesela em bêjin feyzê ku jinê girtî hey yani çimkî tu lê dinêre mesela em bêjin Celadet Ali Bedirxan belê duwarên bêjin kurdewariyê di duwarê xizmeta zimên de gelek tişkîrî lê li wir Leyla Bedirxan jî heye em bêjin ji ber ku em bêjin bi salayê ew bavik desthilatariya bavik salarî dewam dike ji ber wî hawî di wir mesela em bêjin keda jinê bi rastî jî dibin siya mêr dima yani di wir mesela em bêjin belê Celadet Ali Bedirxan derketî pêş lê li wir ya ku em bêjin kedek pirê mezin dayî li wir Leyla Bedirxan mesela. Mesela bêjin yani wekî di şerê Alîşêr de mesela bêjin Alîşêr derdike di pêşlê Zarife mesela di wir keda Zarife jî di wir de hinekî dibin siya em bêjin bavik salariyê dimîn yani di wir de jî em bêjin bi rastî jî aniha em behsa klasîkên Kurdiken behsa cigerxwîn dike Ehmedê Xanê bêjin baba Tahirê Ûryan yani di vir de hemû mêrê lê feyzek em bêjin û hêzek xurt jî ji jinê girtî yani îro mesela bêjin tu dema ku dîrokê dinêre tu mesela bêjin tu çîroka kela dimdimê dinêre li wir rindêxan em bêjin ew sê hebjin li wir mesela bêjin ji bo ku radestî destê dijmê nebi xweşser kela kela dimdimê mesela bêjin avîtî yani ev wisa bi hev girêdayê wekem bêjin ku bêrîtanê çaw em bêjin jinê Dêrsimê ku xweşser em bêjin ji ser çiya avîtî bi newala laşê jî ku ji bo em bêjin radestî leşkerên dijmin nebi di wir de jî yani ev bi hev girêdayê ku wan çawa hêz jinê Kurd di wir çawa hêz ji hev girtibe îro mesela bêjin ev îro ku helbestkarên Kurd ê mêr ku em bêjin çiqas li ber dilê me bi rastî jî şêrînin delalin û bi qîmetin bi rastî jî yani hêz û feyzek mezin jî ji jinên Kurd girtiye dixwazim veya bêjim Pirsekê Ez tiştekî dibêjin helbest û dengbêjiyê Kurdî sedî nod ji xwe jina gotî îja bavê wan hatî ji derve bûyî ji xuşkê xwe bîstî ji hevsera xwe bîstî ji gelê xwe bîstî ji cîrana xwe bîstî hatî wan civata gotî gavan me helbesta geleka nere ji bo mêrekê hatî gotin ji bo mêrekê hatî gotin mamoste Weysiyê li ser muzîka Kurdî pir xebitî goya û yekî ji min gotiye hemû muzîsyenê Kurd mêrin û tîna ka mêzekin yani kîjan mêra ji mêrekî nere wê helbestekê binivîsîne kîjan mêra wê ji mêrekî nere kilamekê bêje jina gotiye ama el hatî li civakê li şevbêrka gotî mêr kiriye jinê li malê gotiye birê wê bîstî hatî li civatê gotî rastî sedî nod kilamên dengbêjiyên Kurdî yani avakirina gotina wê ê jinayê ama mêra li civata gotî rast e mesela ki belev şanarî em bêjin em gelek azan nan gelek azan em bêjin mînakeke ew jî bira mamoste rodî ji pirsa xwe ya birastî jî mesela dixwazim hevalê me wextê dinirxînin wextê ku behsa cegerxwîn dike behsa şoreşgeriya wê dike gerriyayê em bêjin yani dibe bersiva pirsate jî ama lêbes şîrovan dinin gelo di vî awayî de mesela wek mîras yani nivîskariya wana gelo çi qasî melev dikare bê liyaqî wê yê tiştekî jî bi gorî min hev qas nivîskar tu jî dêrikê ez bawerim ji dêrikê nivîskar derketî divê dêrikya bejber ku pesnê cigerxwîn çêwî dê giştik nivîskar vana helbestkar vana demek ki hîna dêrik baş têrtije nebûyî yani hûn duya awayî çawa dinirxînin nivîskariya wana wê peywîrê bi cih dînin wek tedî mîrate alê ji destê cigerxwîn digirin an na mesela tiştekî vî rengîn belê em dibêjin yani cigerxwîn feyz ji dêrikê girtî yani di vir em bêjin Qedrîcan û Reşîdê Kurd û yani ku ew jî ji dêrikê ji xwe em kedawan jî
نکن بیشنم کداوان بن پی بکن یا جی کداوان او بکن yani دوی وارد مثلا براستی جی آن هادما کتولید نره گلک کوام بیشن هلبسکار و نویسکارن اینو جن کوام بیشن براستی جی yani حقی و نویسید ده هی yani ام بیشن دیرک بچه آوا yani دیرک براستی جی نه تنه دواره ام بیشن هلبسکار و نویسکاری مثلا دیرک براستی جی دواره ام بیشن وکی دیروکا خوشی براستی جی خودی دیروکا گرام بها و مزنه yani بله ایرو ام نکارم بیشن yani ام هلبسکارن کلاسیک جی تو نکانه ام بیشن جگر خونو بابا تایره اوریان بکوکر لی yani او از و ام دبیشن یا قیاسلama از ام بیشن چما اینو آلا بره نگرد آلا جگر خون نگرد یا آلا بابا تایره اوریان نگرد yani zede ve müjarez beştari ve yanabım yani iro em bejin iro jî brastiş zaman kutuler nere şora şekey ulgora her hes lugor em bejin dema xu lugoru tevgera ve deme bra bez hesbe xo bebezin çünkü iro beri u anha brastişi جواره ام بیشن تمام دیروک هر دم خود دوباره دکه لی جواره ام بیشن مدرنیته ام بیشن جواره تفگری جواره ایرو ام بیشن تفگرا جهانی گوهرتنا و yani gelek cudati navde ya جبر کو gelek cudati navde و او قیاسا زیده ام بکن جنه راستی جی از بیشم her gerek لگور دم آخه yani çi bike le tamam jiberi ne cudatır. Bırakı kopriyak em bejim prek dina beravi de hebe lezne mecburum sediset ez li gora şevaza ciger xun yan ji baba tayre uriyan benovisim. Bırakı ev prek dina beri de hebe le yani li goru da mafaz bu sadı fikrim. Baskıntı her mesleki bu ne? Beledi mi? Kalkar. An ham çil ver pere bahare kare kondiyel ver te daye bejveler roza çilur kondiyel ver ne kondiyel دخوازم ای دلو جارو بچاکی هری میرین ولات ما دراکی ببیجه ای شهیدین دین و ملت بس رابن سر روژا مدرکت بک و آغا جوه ایرو دگازن بس رابن وکی میران مرازن دلو جارو جغالت بگره بیجه بسربستی تو یک نطق بریجه ببیجه خالدو را بدرنگه همی کردان به هور دایه دنگه جوه را به هر بیجه فاد بک جکرمان جر ریزانی تو بی شک قلم فیده دکی ایرو درابه خوا شیرین جبوم پر عذابه دوی وقتی کسی وقت نزایه بله چه بکم جمین ایرو جدایه دلو بیجه کمال فوزی دکانی تو دل خوش به بوان روژن جوانی دزانم کو دوی وقتی ترابی ولاتی ما جخوین ریجان جداکی دلو وصف زیارا که جگوره بری کشتی بجارک بندن دوره جبو کردان بکن جهد و خباته هلا رابن سبه ایدا ولاته رضا رابه جهان بویه سرفراز دی دنیا مانه تنها ام بلنگاز بنیرن هون جهه تخت شرف خان خراب بویه جدست لاوی توران ای صالح بگی هینه هلسته ولاته مل سرت جار و مسته به دست خواه تو بگره شور کردان به دو بیجه جبوم وعظ قرآن دلو رابه ببیجه حاجی اختی برا رابه خدان تخت و بختی
Kurên te tev dikin qêrîn û hewar. Ji kurdare hemî bûne fedakar. Li cî rabe ji cî rabe heqîbek. Li şûnbazan dixwînin hacî leglek. Welatê we xela rakir li şêran. Niha seyde ji bo kundê şikêran. Were xeyrî begî rabe ji Dêrsim. Ji te halê welatê xwe bipirsim. Spas dikim. Ez spas dikim. Mamoste Aynur. Gaf. Zengete. Ji bo kilamê ne amade. Ama mamoste bibur itirazı yani dixwazim tiştekî bêjim divê rojekê xwe amade bikim dengê bibîsim. Xetekê bibîsim. Yani eğer tu elbise xwe geç me kilamê kemê ha. Ya jî bira helbes binivîsî li ser Efrînê bê bû. Tamam. Ke vakti yakın. Layıka mekiye. Tepat kıstık koşu. Hatta eve de براو تقيسوا كاي بالماموساي براو دزدرفات حبر ولا أظن يا سريني أبي بقول أو جاش قبل اصلا از ویاد فکرم یعنی گشت بیجن وقتی که بحثا سیدای جگر خون دبه سری ده بیجن جدیری که فیض گرتی لیبله تو کس نزان دکی جا دمیل دیری که بوی لکی جا دمیل دیری که خلدی دوی داره تو چارینی وی هی آن تو نیه تو هلبستی وی داره این نویساندی هی تو نه دویاد واهنه کی نای فکرن و جبو چل وی داره بیجن تو درک دنه مثلا 1900 باور دکم 19 پشتی که دیاوی ده هر سر دلوانیا خو و 21 در دکمه ده نابرا جیانا جیگرخوین ده جی 21 و حیات 25 ده دمک نه دیاره او دمانه دیاره بلاگ تو کسکی سروی داره لیکولی نکریه دوی دمه ده او لدیری که مایی لدیری که بکر مایی بکر رومشتی کی جنبویه نه او تنه بو مثلا آنا استشکیدنه بویجم لدیری که گور رکه گورا سیدای ملا اسکندر کازم سیدای ملا اسکندر کازم بخواه لدیری که ماموستیا جگرخون کریه اونها گوراوی لدیری که او هلبستاوی آگه دویجم بو چه جتر بویجم تو بخیراتی سالانو تا چه دامج خیلی درد و کلا سر سالا من تب خوین و مرز حسر باران تورو کرو جچافا دوی دماغ آج جگرخون دوی داره دوی دوی دمه دوان یعنی جبرور جگرخون راست لدیری که مایو از باور دکم لدیری که جی وقتی که دبه مایی جی تام آغا دوی دمه ده سردست بیه نگه روشگی هینا در راحتی دوی برنگازی در کتوی کتی همه ظاهره کی دلی ایده دور چه هیه امکانه بویژن جگرخون وقتا که دماغ لدیری که بویه تکریه وی سدماغ از باور دکم هونگیش زانبه مل محمد اگه محمد سری جیکری دور ملی سری جیکری اگه آمده دماغ حرکتا شخصی تک ده هرشون دو بیدادلقیده بسدماوی سیده ملا اسکندر کازم لدیری که بویه اوجی شاگرتی بی بویه هاتی و خلوی گرتی رجمی پرورده دیر ایده ای دوی دمه ده وقتی گاتی پرورده دی حوالی بی ایگه بیور آنا دوی دما آگه به جگرخوین ردما وقت مال عبدالرحمن سوری کی وقت مال محمده بیز و وقت محمده حبوشی وقت مال محمد وقت ملک کندورو وانا یک بخوابی پر دوی داره ده پرورده بینم روشه که او مال عبدالرحمن از به تورنی بخور از پیبیم گو امچون داره که داره که ایجر ده بیجو گوف دوی گوفه ده نزدیکا 5000 حب زاروکه ارمن هاتی کشته ده هر لوی داره ده سکنه او مال عبدالرحمن تر ده سکنه لوی گوفه ده نره ارتش ناد بیجن دوی هیلو دلو آگر بردالو دا چلو خلق و عالم تنفو مرف کرماش تنه مایی ولو خرخر دکه زرزر دکه و کره مالا شیخه برو هفت دکه هشت دکه و کوچکه مالا شیخه سلو یعنی شیخه برو جی شیخه سلو جی هم جی نال دیر که دیجی مال بانداو یعنی مرا فهم دکه دوی داره ده هنگ داری که اول سری هلده و که اول لحندری واندر که تشکیده ندارم که بخوره دوی ده نه تنه هنگ دی بیجی مثلا جگرخوین جدیری که فیض گرتیه فقط او چاریناوی آدوی آواق آبی هرمه رجو هاتی گرمه سیدا مایه ده زندانا ملا رویا چو زوزانا کس ویا در ناخد چونکه دور ده غاب دید در باستمن
veya dibêjin min baxçak dît li xabê wek baxçeyê cumletê me avek tê vefa wek ava qudretê lê zalim neyar bûye xwecê vê hikmetê Kurd û nesekinin bi îxanetê. Yani wextê em dibêjin hîn ew biçûk bûyî vana giş li wir nepişandiye. İde ez naxwazim jiyana wî hinekî li wê derê pir tişkînê derbas bûyî de ez kurtasî tiştekî dinê bibêjim hîn heye gel li derîkê li kîja malê mayî li cem kê mayî li kê derê rûniştiye û derbasî kîja alî bûyî wana giş yek bi yek ez zanim ki gora lêkolînê me kiriye şagirtî wî bixwe em bi wan re hinekî peyivîn ez bixwe bi şagirtî wî peyivîn em karin hev veya bibêjin di wê demê di neh derketiye ge ew ê duwarê olî de herçuqa sîhatiye li cem seydeye me li İskender perwerde bibe di wir di tiştek heye. Demagê hûn giş pêzanin îro tediyana neh bûye tişkî bûye modern demagê herkes pola xwe diqedîne an sala xwe a dibistanê diqedîne şûn de diherin cem hev û dibêje em ê wê şevê em ê de ji ber hev diqetin belagê ew jî feqe bû di aliyê olî de perwerde didî çer dike her ağayekî ê wê dönemê dewlemendê êgir di wê demê de ji wan re xwarinê çê dike derbekê tê sira Hecî Etman Hecî Etman jî mezinekî derîkî ye pêşê Edîb Qarahan yani pêşê wan ji wan dibêjin Mahmûdî diherin mala wî wextê diherin malbata wî êgir li wê derê berpirsiyarê duwarê olî dijî jêr dibe Melelî Bilge yani ew bixwe ew berpirsiyarê wir diherin ser nên wextê ku xwarin ji wan tê çêkirin diherin ser xwarinê Melelî jî heft layê wî heye heft layê xwe tev ditîne ser xwarinê demaga her heft layê xwe dîne ser xwarinê cigerxwîn wê derê tiştî dinivîsîne di wî tiştê dinivîsîne şûn de belage Melelî di wî warê olî de berpirsiyar bûye di wê demê şûn de î de koçbertiya wî dest pê dike û derdikevin çer dike dûra de veya dinivîsînin divê hat rojeke rojê xwedan em çûn baxçê Hecî Etman em bûn misafir û mêvan ji me şerjê kir ber ku beran kurik melel hev civiyan wekû gurê serê çiyan rahiştin şahê kevçiyan mele mayî bê kevçiyan ev doban kirnevî bira rehêl kîja kevçiyê giran lê xîr li wekû gura ev do nevî şêmûs haris goştê serê kir çi zûbir Müslüman ji wan bûye aciz yani 12 qita va dibêje wextê ki veya dibêje şûn de Melelî dibihîse wextê ki dibihîse û zaten di wê demê de jî çend çarînê êgî hîn derneket wek em dibêj çilo dibe dêrik bi rezê bi terese serê dêrikê bi axa û bi terese ez hêvî dikim ji xwedayê bej û av ruhê wan bistîne lez bi lez yani di wê de him li hemberî axa û li hemberî duwarê olî di wê derê derdikeve tê derxistandin ki dibe cigerxwîn û tişna dibe şûn de wî radibe ji dêrikê diqewrînin diqewrîne di here gundekî em bivêjin li gundê berga dêrikê jî dike hew ez veya jî vê rezê biqedînim dûr re bira ez dema hevalê xwe nestînim di her cem şêxekî wê derê perwerde divê ez ê her bûr lê di nerige ew şêxê ê di heremê de bi deva bi barê deva ji wan zikatê û nasekine dikeve aleyhî wî dibêje va ne şêxê va gerek ne wenî be ser navê xwedê qûsa wer dike şêx fêm dike gecigerxwîn gerek li wê derê nesekine wî radibê ji gund diqewrîne diqewrîne cigerxwîn hîn tu kesek nas nake hîn kes nizane kî ye dihere ji xwe nav erda sergîna berem dike sergîn jî wekû pê zane bi erebkî navê sergîna necis e û rojekê ew şêxê êgir li heremê güwenî xurt û ew zikatna dixwarin lê di nerige cigerxwîn êgil hemberî wî derketiye û way li erd karekî dike divê kanî ez ê tişkî jê bivêjin ji bo ez çilo wî ez ji bo zikatê ez pîs kirim ez jî wî pîs bikim dihere divê seydayê me xêre ma tu çer dikir nav erd ew ji divê ez çer dikim divê ez van necisna ez berev dikim ez ê her çarçiyê bifroşim yani ez ê bifroşim û pê debara xwe bikim wê çaxê ew şêxa divê kî jêr divê neeybî tu fedî nake tu dike gû bifroşe û bi perê gû her nêm bixwe wextê ki ji cigerxwîn wer dibêje cigerxwîn dibêje şêxê li seydayê bi şaşika serê te bi mirîdê dora te bi îmana qelbê te ev ga çêtir ji wê zikatê wextê ki wer dibêje divê cigerxwîn divê vaya xiryayê haydi û ji wir dihere tabi duya piştekî ji wê derê dihere şûn de hîn î de divê navberê de jî wek tevê
دماغ شيخ سعيد تيك ده هرشون ده حركتاوان دوی دره ده هنکی ده ندسینه جدر بیوی وکان مرسلا دور ده او چارینا zaten her çukası dura dışı hatı ve dekirin versiyon ekvi ag او وفابل جي براني كاراني يعني عمليه نرن دناف هلبستي ايج هلبسواني كرداد وقتو ديواني ايج هلبسوانا وهي دنيا ليكوريني دكتو ليد نر تشيكك دور جيد هيوك تارزك نه دو از دخوازم از ویاجی و جند بیجه پفکتن شیر و شپال گریاچیا و نوال پیریا سریات پنیر بو و چاقی برای هب بو ویلی خارو و دخوار هب دو کرن هب دو دار هب دو برن جم ریوی سیده واشو کیوی ریوی ترازیانی پنیر دو جاکرو سردانی آیا گران یک سوک ایدنی خوار ایدنی مات سوک پنیر خلاص بو دعوا کردا خیتام yani difirde وقتی که مرل جیگر کوین دو نر و وقتی مرل فلسفه وان نه ایگدنی لیکولی نکل سر دکه د پرچاکی نیچه جی دیدن و کنزاره نیچه د دماغ خود وی چوی بخوا شر کریه جیگر کوین جی در وی پیروساقه بلاگ یک به یک د سیاست ده د کارکی پولیتیک د خبتیه وکوی د هندور د کریه جبر و یکی از باور دکم جیگر کوین هم چو قاسی سر به جیجی ترنا که چونکی هین چارینه ایگ درنک هتنن پر هنن واناجی از باور دکم دلی کولی نگدنه و یا دل نگدنه که ام ببین میوان روزکی او جی روزکی همه واناجی دیار همه سپاس Ya bu Havale aldım. Müstekim tamam. Böyle bir sakın hemen. مثلا دیگه که دیگه yani سرش که هم تجا جنگلی خودت بجا دیرک شبختان شبختان ناف دیگه که ناف کدینه گلو نا حیانها yani derik ناف ازویاج کمانه دانستان yani وقتی دوام کریه مثلا ناف کمانه دا شبختان بود yani az باور dikkat belki ve belaga em deser çiya mazi te gotin ya yani bir tavay vakti gete kalkırın düve dere de çiya mazi ji de nav medeye em cehab nakat yani em şemrah em cehab zuzu nakat yani ey belaga de beje şemrah düve demi de debe vaya av ji dera metina hati ya dera metina ji bixwa bi şemrah vere daye yani duvar da derik u ev pevr kar ani kar ve demi de ev te diye mazı davet edilen hac mazı davet beşe ya. Şamlak ne şebektan. Davet eder ki yeki var ya. na Şebektan. Ben akşamlar da şebektan karani. Loman dibeş. Ya az dixwazim tiştekî bipirsim. Ha ez tişkî yaz eder ke mele İskender cem icazet edigri piştî serîldana şiyasayid mele İskender bawerim dikeve girtîgeh û ji ber nexweşa weremê diçi ser dilovaniya xwe li wir dema ku hevalê azad li wir helbest xwen behsa Stalin û behsa Lenin dikir tevî digot rê nîşanî me dayê rast em bêjin di serdema Lenin de tedî Kurdistana sor hat avakirin em bêjin wir otonomî dawan em bêjin lê piştî ku Stalin tê ew Kurdistan xera ha Kurdistan xera nabin bêjin dora milyona Kurd tê qetil kirin çimal wir navê Stalin tê derbastive yani tamam mere dikare yani li gor vê mînakê mere dikare bêje tedî belê Lenin em bêjin rê nîşanî me da ji ber ku em bêjin Lenin rastî ji sosyalîstek yani em bêjin di wir de bû sedema ku em bêjin avakirina Kurdistana sor lê Stalin tê Kurdistana sor em bêjin wêran dike çimal wir Stalin rê nîşanî wî didi Dwê helbestê çünkü her tişî derbastive سال 1946 olan da Hava çilu hafta. Ne mahavat? Na ne mahavat? Kurdistana sor مثلا ستالین الحكيمي كردستان دكت والله بكرني ذات فرج شبو انتا صلاحدين ايوبي جوزيف ستالين يجي كردستان صور لموسكو و چاقی خرات که یعنی بقانال یا سر سبب صلاحدین ایوبی دست پید کش بلکه صلاحدین ایوبی ناد بیام ماجاریستان دیبازل به لگرجستان پاردون دیبازل گرجستان دیبازل و درب جیهوار بدن ایجا جوزيف ستالين جي گرجستانلی ایجا بر و درب او اتونوما مختار لغا کل سوویت دیدن کرده و درب قزل کردستانی گاوا کوافات که ستالین دستی خو او خرات که بله بری سیده جگر خوینی یعنی او پسنداریاوی چی که وقتا
سلحاتين ايوب او بري ويا شي دكن ازبش بركو ستالین بری جگرخون 1980 او شراب سلحاتين ايوب سلحاتين ايوب قافا كل بيعمل كردستان دي بازي بجي وار بدن بكم وكاوي مملكتك ازش خر بكم جهه كي افايا كي الورجي بازي الورجي وار بدن ستالين جي وي دريج كردستان يجاش برق مراد بي كردا هاتي جي واري ما دبي برق خراكري او گرجيجي شرفان برد جوار جوي دريس هرتم جاري زلامي سلحاتين اي بيتيك چونه شرفاني بيتيك چونه يجاش بروي يكي ستالين جي گرج سلحاتين اي بيدغري كردستانا صور الوي دري خرا Tamam işte koyucu duazım. İşte koyucu duazım bejim ev yani cigerxun mesela bejim ya. Ha, çıma yuveki. Mantığı edebiyat partinostu diyeceksin yani ister parti ister nırxim parti ister ideoloji dağıtın yani cigerxun zaten gurimin de helbesta cigerxun da arişe kemezin evvel ister Stalin mi kuj helbest nüsiye Böyle eş yani çıma ev tekçuna helbesta cigerxun az mina kaybidim Arabi şemuş la alis komünistan hatiye sürgün kirin çevi hatiye disaj pes nevan da ya ev rakhna nekin ev hunaki dibijim çanda sosyalizmi de he yani parti çıbık mafdare و تشك زانت كه يعني السر فكريه دجم وصاغاتي مثلا عربي شموش سنه او جاتي سرگin كني شي سيبيريا هاتيلي بيسا بسني كومونيزم ده Yani işte merak evci bu yani mesela bejin Stalin Kurdistan'a sor katil bejin xarakiri bu istedama katil kirna gel Kurda ulur mesela bejin cigerxun pes nevi beda. بجمع مستقود يعني تفجر كردان دست تکوشینا آزادی کردان کرنه بچه کری ترکارا فلان تف ستالینیست اینکی ماویست هنه زیاد تنه نوشی دناف کردان تمام ماویست تنه تف ستالینیست yani ستالینیست بیشم مارکس انگلس لنین ستالین حتی تکیه بخوشی حتی بداویجی ستالینیست yani ستالینیزم از نظام yani mesela evet mesela جبركو ستالين yani merhale sosyalizmi de eko pratik da pek hani evet kes bir gona da le falan deri hata kriye kriye yani ideoloji bile peşe ciğer khun bxuj pişte kut ba komünist ya pişte kut ideoloji komünist o bxu lisabet Stalin için yani جبر كود راديكال يعني سوسياليزم هري راديكال ستالين الثاني يكل هتلر دسك نوندن اصلا يعني شري الدنيا دوامين ده بخو بشتا هتلر تشكينا ستالين يعني ستالين بيجم ريبريا ستالين نك شخص ستالين يعني بشتكو شري اوكي بشتي سوسياليزم رأل تك دچه günahkar yemazın Stalin. Yani mecbur be o günahkar çünkü eğer tek ne çuna ihtimal etmez ne veci veki kelek okey mesela بعاص بخوجي تفصل بعاصي بريجي ستالينيست يعني الدنيا وقت تبدل بلوغ عليك امريكا عليك سويتر وكي اليكاريا كي بكي سوفيت اليكاريا بندستك يعني ملتهم بندست evet şehre beriya yani Stalin jibirku sarokatiya Sovyetler etke yani Sovyet etke jibir veji eko bu xazın tevcih xadid yani mecburun masfijim ciger xoji وقتی دایه سال 1946 da Paul Robeson tek kuştum tahminimde beriya bir nefsani yani ya ji vakti tek kuştum evet az başına biram ana lisan Paul Robeson vakti nefsine çünkü Paul Robeson hem helbesvane hem edebiyatvan hem stranbeji tahminimde o tek kuştum yani jber tek kuşina reşkan tek kuştum ciger xun jboy vid beje ama düve demedaji Stalin yani ambejin için bejin ana yani bejin idole heri mazın heri aktüel bu idole heri mazın dünyayı beş yani yakji yüksel hemen amel karat ki evet yani vekkesa jber bir yani fazla kurtarıcısı tişkemiyor mu mahfebet havala brastici yani tişteki bir rengi yani aliya ki Dinava kevane ke de me beve Hitler tek bir ile jaliya ki djame ve bu sedama katil kirna bir milyonan Kurdan. Yani ve de me nikar veji idole ke. Yani bayik men bere jigut yani em nikar iro ökürken em gorar ve roje beji. yani zanisa sosyalizmi hem banakinen yani Stalin per kurt kart ne kırna le dici sosyalizmi ki sekini ev kart kırna yani tişkivarji tünne لباکور مرد جیرکون موفقی ارداله سیدایه در روزه و تکیری بیو
sosyal zanisi ziyade u böyle bu yıl komünist yani çünkü Cem Melu Mustafa böyle davi çünkü Avrupa'yı yani Vatikan'a çekirne yani Melu Mustafa jiper arikarine da yapıcı koy derneketiye bu tiki bir zanisi sosyalizmi per peşkasiye Melu Mustafa tiki bir Amerika'yı hevun evtiki ve hevun jiboy ve belki bir dozi inizi buna jiboy arikarine ne ama em bejen Stalin hem kurt katkını tişkivertini arikarine ne kurda arikarine de kurda koy derneketiye yani kurtaj kurj ne kuştuna diyor ki tişkivertini yani jiyana koda jiyana koda ne ödülüsü Şabatın ya. İran 5 Ama abla dakika navber edildi. Aşkım da başlamış. Hayatı jiye işler go ne go da nasıl işler bu günün afine. Te çava fejegir, te fejegir, neger tüj mat işteki bejin ne beji, te meyvanı te kanı beji, te kanı ne beji, te zan. قالك يجي هديتك لمزواج بيجي بابا بيجبوك بير تباتي كريه بير مرياي امجد بين بابا لك اجمل بعثك هر كلام ما زي لك بابا اجمل بعثك كويس ما ناش كينت بيجي ميباني بيتين بيجي ما ريج ما بيجي بابا قياني يعني ما قينته نجي علمني كلام آخر على يكيد مرة هلبستكي parçaki tişteki. وازانه بم کو ام جیش دو پیشرو زارو کی خود بیجن ام کرد جواب بیجم ام کردن ولات ما کردستان میرو گرناس و مردن تبعگیتو پهلوان روجا جنگی ام شیرن ولات ما کردستان خدان تاج و زیرن تبعگیتو پهلوان ام بسمامه گهدرزن ولات ما کردستان خدان شور و گرزن تبعگیت و پهلوان گابا کو ام تب رابن ولات ما کردستان تکر زورا منابن تبعگیت و پهلوان ام جیرو دلبرینن ولات ما کردستان ام همو جگر خوینن تبعگیت و پهلوان Mamusta ekran çıkmak gibi yerlere mi? dora khoda دورا خدام حوالی بیلان شاش مای دبی واقعی نخریم معفن نترسا شما انا کاری Kesi kala bakma ne ki? دورا خوش دیدم از جوار مثلا سهر ما طوری مثلا ما مسش طوری سهل ببین که تازه درگی تگی دور حوالی Tişki beji. انا وزارة الحوالا جو ام هات نرا ام بركي خوشمون وسركفتنا بدوم وزبط بشار سپاس کن مالا باغ Avacı kapan dergi yaptı bu bedeli. Seçar penç kesiye. حوالی سفری جیش درگی آدیه Çağır keş dergi araba kuatın. Mamosta sebri ولا دنگه تیش پر خوشه او تو خوش خوینجی او دنگی زمین آتشی گوری ما از بیشم زیده یه شکر ما پر ما فی آخافتن ایته چاو کارتینی تو زمین و یا بعد مداویه ده yani امزان نری شکل سر عفرینی هیه راستی yani anka tam demavi nizamda demavi de ama roja yine vakt daxuyaniya ki vakt revşenbir nivizkar hünermend u nivizkar helveskar ama daxuyaniya ki beden heval elvedeli hamun revşenbirin yani revşenbirin Kurdistan'ı bixwazin jibo ve bine daxuyaniye de navi wan hebe bira daviya bername navi jimar beji ama ve liste zede bikin Mamosta sebrici var deme davet ser Afrinî helbestek wî heye. İnşallah tejmer wî helbesta Afrinî ser Afrinî jî bixwîne. Kerem kin mafya xaftinê yete. Mamosta berê ez hinek taybetmendiyê sedeyê derxwîn. Hevala giştanî zimanla belê hinek tiş haya me jî heye heye. Yek jê seydayê cîgerxwîn metaforek were bi kar anîye metaforyak var bu karhani ew şibandina li tut tiştî tune ew şibandina te em bide ajalek gava ku qala keftarekî kirî qala wawîkekî kirî ew kirine celebekê teşeyê însanekî û bi însen naskirin dayê avayek jê ew û seydeyê cîgerxwîn bi xwe li Rojava li Sûrî ew xwe bi Partiya Demokratîk Kurdistan ew xwe ava dike
تالیه ده هر عراق ده هر جمله مسافوان جی چی دکن زاتش خو در حق جنابی هوالا گش گوتن وا حوجناک ام زیده به چی بک آد دا ام جانا ده بیجن براجی هگب حنک به هگر راست به سیده جگر خون دیر که راست هاتی دیر که فیجور گرتی نگرتی لگور me helbeskarî ne wekawê sinعetekî ne wekawê hunerekî mesela bivê insanek di hericîkî dibêje ez ê be elmîsaz wê yahûta kemanê 4 sala 5 sala 6 sala di elime li belê hunertiya helbestê geret bi fitrata wî kesî girêdayî bî yanî ew xwe ew hunerat hundirê seydayê cigerxwîn dihebû û xwe wa da der belkî jî emkanê bivêjin ciyek birîna wî derbû dêrik bû feyzek ji wirastin dî îja ez berê helbesta ku min li ser Efrîn nivîsandiye dixwazim ez hevala re bixwînin ji nava toza kevnesalê neyartên ev serdema hêç û çavbirçî amade be ey bajarê hineya zavatiyê hê li desta bila devekirî bi sindoqê dilê te yên bûkaniyê ji bo nameyên bêrîkirinê yê bavê Ebûleyla bişkokê sînga xweveke ey axa rû esmer ez dizanim wê bilûsin li sînga te sewta zarokê bindest ji çiyayê kurmênc teva dilê awesta tu li ber çavê cîhana kor birînek bêxwedî ji şûrê birçî re ji ber wê yê ez îro dihûnim ristê helbestan bi navê êş û birînan bişikinê biskên hêviya li bin darzeytûna ev bajar hêlîna baz û kev okayî îro jiyan û azadî bi mirinê re pev diçine xwehenga mezin bakur bûye ewrekî bêdeng rûner û bêbiryar li qerîna lehenga ev qad enîgew û rûspîne weke gelek caran wê helbestên felatê ji dîroka rûreş re bixwîne bi nêrînê êvarek çamez dixwazim çîrokekê binivîsînim ji helbesta te ya ji pola ez dizanim şervanno hûn roj bi roj hê xweşiktir dihûnin guliyên çiya û bestan keserkêş û birînkurim qasî herekîna Dîcle diqirqinim bi qasî nalîna ferat û bêxewm îşe serkeftin ne xewn û ne xeyalê keda palevanên beriya Efrînê û stêrkên bazikmetan li hinda edûlên biskê wan bêhine kelamek dewrêşî û xwêdandawiyê bimînin ji te re qelenê te mirin bijî navê te dilbijoke Efrîna min cigerxwîn û bide ez ê dewam bikim nebêje ez dikan dewam nekim Bejar cigerxwîn bêtir dêrî kesin ki. Çünkü cüz feyzdir. Na me hebkî derî wê em peyvî me kişe wek em bideyî helbesta cigerxwîn a li ser Seydayê Xanî nivîsandiye şehswarê meydana torevanî nîçirvanê zozanê ristevanî bi tîrên torê diran dihingêve bi mijgulê ristan gulan dibişkêve deysemê meydana milletperwerî salarê bajarê ristên gewherî Caferî berbozê dijminê dasin kunkêrê gotinê ji dir û elmasin ala te va hildanê sed camî serê hespê te girtîyî bi nîzamî hevalên asikên deşta xetan nêçirvanê çiyayê rizde û ben serdarê ristevan û pehlewanî rêberê Kurdistan Seydayê Xanî ji derdê vî milletê nezan û dîn ne tenê tu em hemû bûne cigerxwîn 1977 bi dasa xwe dihûnim ez van qeftan spas Mamoste Rodî Zinar Dîte du rûpel sê rûpel nabêjim berê dixwazim berê çima mesela bêjin cigerxwîn ji ber ku hevala te dîn danasînayê wan kire dixwazim
وقت تشتي كنك مثلا تشتي كي ما بياش دخوازم لي زياده بكم ياجي وقت علي كاريه كي بكم دخوازم بيجم چما جگر خونه بقاسی هات ناسین یک براستی جی مثلا مره بحثا روشنبیلیه دکه بحثا نویسکاریه دکه یا جی هلبستوانی مثلا بیجن دبه به هستی هلبستی بنویسان هستی هلبستی هستی دایکی یک مثلا بیجن تواهی نویسکار یا جی روشنبیروان دبیجن آخافتنی پیوین هلبستی پیوین خدانی yani şiir sözü tanrı sözüdür. Jiberçe tu yeki dibin dildar dibe tu peyve dibece yeki peyve te duxuyne de her wan peyve te dildara xwar dibece. Dildara wî hişê wî serî diçe dildarî hevalê xwe dibe. Jiberî awayî jî peyve helbestê bûye awayî ew seydaye cigerxwîn geriya li kî derê barana ku te dî helbest ya jî rûmet tê de bi ser wî bariyayê sûd jî girtiye ger jiber ku geriyayê jiber ku li ciyê xwe nesekinî jiber ku dem wextê çi peyvîrdayî ber wî ew kirî afirandiyê xebitiyê bersiv dayê rêz ref girtiye bi wê awayî divê mere bizanî bi nivîskarî wextê ku tu behsa nivîskariyê dike nivîskariya ji rewşenbîrî çi tu rewşê zanî tu berî her kesî tu dibînî divê tu pêdivîtiya pê bicî bînî çi yê divê tu pêşengiya wê bike yek demek ki tu berê dibîne du divê tu pêşengiyê bike amûrê te çi pênûs wextê tu behsa şoreşgerekî dikî ya jî gerîlakî dikî tu dibêjî çi ye dibe ew dîtî ji ber ku hestî wê ev qasî tîr û kûr dibe hil dikşe serê çi ye ji ber ya wê berê dibîne bi ser mijarê dihere lêbes amûra wî çeke wextê ku merev bibêje mesela Edward Said em bêjin te dî nivîskar e tu dihere di refê nizam kê de zarokê Filîstînî kevira dabêje İsrailiya waya nivîskar e belê lêbes wextê ku te dî refên wî awayî ji wan re dibêje ji nivîskarê me re dibêjin wana teror na wana tiştan wana herkes ji xwe çi dibêje ama em xwe çi dibînin vêya bi wî awayî divê mere bizanibe rewşeke cigerxwîn bi wî awayî heye ya du da zanîngehek min li Kırgızistanê bû min lêkolîn ji bona Asya Navîn yani lêkolîna Kurdê Asya Navîn kir teyî dibêjin Laçin Dağlık Karabağ bölgesi tedî ew dibêjin Kurdistan'a sonra wextê ku merev bizanib mesela tedî 7 Oktobrê di 7 wê tedî şoreş çê dibe wê çaxê her kesê netew xwe dicivînin yani komara xwe çê dike wê çaxê pêşengiya Erebê Şemodeyê Kurdê wira yani ne ku Lenin ji wan dibêje her komara xwe damez ya jî komarên da namezrîn na lêbes Kurd xwe didin hevdin ew polîtbüroya bi têkilî wan bi polîtbüroyê heye Kurdê wira xwe didin yek dikin yek lêbes mesela İsmail Beşikçi tiştekî dibêje dibe merev bizanî bi Kurdistan'a sor çima bela bûyî têkiliyê Stalîn mesela bêjin têkiliyê Mustafa Kemal û sosyalîzmê bi hev re ye mesela Mustafa Subhî ji xebata wira û avrar dibe paşvemayî paşverûyî dibe ji ber wî awayî jî mesela bêjin ê çepkir wan Kurda wek tedî paşdemayî dibînin ji ber wî awayî jî sekina sosyalîsta cudayê ez bixwe zaroktiya xwe di mesela bêjin ez çûbûm li Anqerê li Çankırı'ya dibistanê xwend yani tedî hebekî di ciwanî gelekî zaroktî pol min çipkirinin li wir mesela hevalê me meznê me li Diyarbakır öğrenci yurdî dipeyivîn me digo gelo Kurd gele an ne gele ewana çepê Tirka ji me digo hûn ne gelin jî ev tişta dixwaz bi me çî bike li mesela Stalin heft roja dibe didi Kurda dibe heftakê herkê bergîrekê ew lêkolîna xwe min da rojname wenda kir xwazî min kopî bikira min tevahî pirtûkê xwe mesela 6 pirtûkê xwe min da çapxanakê wê jî wenda kir lêbes di pêr îdî min dida wan ama 3-4-5-6 kopiyê wê henin ama bes ew pirtûkê min û ew lêkolîna minî Asya Navîn wenda bû ama heftakê Stalin demê didi dibe heftakê din hûn ê bên filan cê garê bergîrek û çîkekê bixwarbînin çêlekekê her serê malê bergîr û çêlekekê heta yê ku ew qasî yani pir qelebalig di çîka de di trêna de însan dimirin li hema trên disekine hinek davêjin hinek jî li kêleka şîşa trênê dixin nav axa wira yani ev qasî demê jî nade
Jiberi avayı yani gellek bir rev dimirin rastı. Ama bejim mesela vakti ku milli kolin kır gol Kazakistan'ı 200,000 Kürt çuyi ez çum bir rastı min kaderi ku min tespit kır haftaya 1000 bu. Mesela Kırgızistan'ı em bejin ez çum Maksimi, ez çum Gorkiye, ez çum çiki Talas'ı mesela Kürde Talas'ı taybetmendiye kuan heyi. Narın Dibistan'ı Kırgızistan'ı. Dinav xwe zarokê xwe nadin derve. Dinav xwe perwerda xwe heyî bi wî awayî mesela dibêje 150,000 şandî çîkê tiştê ku min tespît kir mabûn giş asîmîle bûbûn. Hatibûn pişaftin 50,000 mabû. Mesela Türkmenistanê dibe 200,000 çûbûn di dema ku milûr dibistan dixwend û têkiliyê me biçîkê hebû. Ez çûm Türkmenistanê ez nexistim bira. Go Türkler burayı karıştırıyor ez nexim. Go valla ez ne mikir û nekir ez nexistimi. Mi çi qasî got ez nexistemi. Goya valla ez Kurdim nizam ez nevirdoyed car den. Velhasıl Kurdistan vî awayî di heftakê di belav kir. Divê merev bizanib. Ama bêjin hatî kuştun. Mesela tiştê şîrove İsmail Beşikçi têkiliya Stalin û Mustafa Kemal bi hev datîne. Divê peymanı. Ew kî derê bida Ermenistanê ez bêjim. Ew bi Ardahan wan bidana wir Kurdistan jê belav biba. Lêbes wextê ku Mustafa Kemal mir ew peyman jî têk çû. Lêbes Kurdistan hatibû belav kirin. Ew bixwe İsmail Hoca buya dibêje. Ew jî tiştek cigerxwîn jî mesela bêjin min pirsa xwe jî pirsî ya bêjim bi cigerxwîn ve girêdim çawa. Ew ala ku cigerxwîn girtî destê xwe nivîskarên anha ez her kesî nabêjim. Ez jî tevlê gelo ez çi qasî dixwazim bi rastî jî elber xwe didim ez dixwazim nêzî gîreta wan bibim nêzî keda wan bibim. Ji ber wî awayî jî yani nivîskariya anha divê hebekî dwarê nêzîkbûna şoreşgerî bi hebekî bi rengê wî dernakeve holê. Mesela bêjin Ahmedê Xanê cudayê, Baba Tahir cudayê, Melayê Cizîrî ama cigerxwîn taybetmendiyeke wî şoreşgerî heye. Tiştekî dijî hevalno mesela bêjin divê beyaz bêjim ji ber ku tedî hebekî mejiyê hevala internasyonala yekemîn û ya duyemîn mesela Pravda û İsvestiya tiştê ku dûr diketin şoreşgerî ku bi Rusyayê digirtin jî nikarî bû giş bixwendana. Çi didan wan ew dixwendin. Mesela internasyonala duda duwarê stratejiyê guherîneke binge heye. Lêbes şoreşgerî wê demê li vir dijîn li derê din dijî nizanin. Ji ber awayî dewletê alav û amûrê zanyariyê nedidan kesî. Ana teknolojî heye mesela sosyal medya civakî heye. Lê wê demê dewletê çi bida? Mesela bêjin duwarê kontrgerîla de em bêjin ya jî dewleta Kurd di Tirkiyeyê mesela ez bawerim Talat Turhan belê Talat Turhan çîkî ya albayeke dawiye di 1960 da digirin wî bi wî pêkûtiyê dikî işkenceyê dikin dibe ya ez albayım kî bi min dike dawiye lêkolînê dike ku dewleta Kur heye di 1955 di 54 tê damezrandin li dijî bloka a Sovyetê li wê çaxê şerê sar dest pê dike û Tirkiye çi bike çavjêrtê girtin. Mesela bêjin tiştekeyî dibêjin li 1955 tedî 6 heftê pûşberê Haziran 6-7 Haziran ola tedî dibêjin 6 heftê pûşberê li ew di ejnebî û di kafir an tedî dij Müslümanê ku li İstanbolê qetil bûn 5406 mal û kar hatin rûxandin bi daha insan hatı kuştun bi seda insan birindar bû ji bona ku insanê wira birevin ve ya misabirî 25 oğlu tiştekî dibêje dibe ve ya amedekariya xebateke bi rastî jî a wê çaxê hêza awerte bû bi xwe dibêje mesela di serboriyê wî de heye lêbes ji ber mesela Efrînê heval û hêvgir wextê ku hevalê ku mesela dibe nivîskarî derdora wan jî hebe spas ji ber ku tanî bîrî ey ku derdora hevala hebin nivîskar bira agahaya wan ji daxuyaniya rojayê niyê hebin bila heval navê xwe binivîsînin çîkê bidin bi rastî jî hevala min di doma Kobanê di min çar pirtûk nivîsandibû li ser Kobanê lêbes di dema girtîgehê de 68 roja di min sê pirtûk nivîsandibû ama Efrînê hîna edikim nakim herhalde bawerim ji ber ku qada ku ez lê dixebitim
از دبن باندورا وید مامم لباس دود من هلبست دست به هلبستا افرینه کری لهینا نقدیایی از بیشم حوال شرف نامده وی گو یعنی تدیم ام پیوین حوال عادلوان متگوزی بنویسم وک سوزاوان وایم از تینم جی هینا نقدیایی لباس بر چی گزل بر بخوینم شیرین آمن د ناسینا خدا ده مزگنیا آفرانیا تجمن رهات افرین چه ناو لته بکم و چه رنگین تل لته بکم لتر ناب افرین جبر کو تو برخدانه که به هم پا سترکا تل عسمان شوق دده به حال خوی دل نظم و رونی دده جیانه از د بیجینگا تره تیور دبم افرین بلا ناوی من لبر ناوی تبه چه آوایی دبه بلا ببه افرین دیج من ره سربلندی به و بهشتا منی کو از بچاو ببینم اوه کچ و خورتن تا گله تب میلیونا خالته دپیچه مینا کو تو هبه امهنه و تو تنبه خدا جی تنیا ای افرین د دیروکه ده چه هاتبه جین من گشتک لدهداریا خواه نویسی دماکو دکویم ناوا باغ و باخچه انته تو دبه جیان و از تدجیم بیجنگا من حبکی هورتر دبه و اف روش نه او روژه کو تو من بهله و بچه تاوی کاروان از جی بر بتوتم بلا دلت راحت به ای خدا کو تو من جناب دا آفرینه ای عفرین دناوا بهویا کو دخوازه ببه اسمان چاوی من لشوقات زنقد به تجاری بهویه نکاربه مینات ببه ستر و اوه اسمان ناخملینه دماکو از بحثات بدکم جنوبه چاوی من دلیزه دست من خویدان ده و دل من لید ده تو بزانه به از دلداری تدبم و نزانم دلداریا خواه چاوا بینم سر زمان جچیای انته خواه برددم ناوا دار انته و جبن داره که زیتونه آوا کو دل من هینک بکه و دخم از جنوبه جدایک دبم و شیر جدایک دمیجم تحما هر دیا هفسنگ و به هم پایه تو بویه وینه یکی کو به شیروه نای ناسین تقز دوه به جیین دوه تو بدیتنه ره بی کو جیین و ده سر راچین که من ده بحله دل خواه وکه وای از بر بتوه دکوم ری بلا دم لمن وگره و از جنوبه ده توه بهاره ده شین ورم بلا لسر سنگا من گووندا کچ و خورته ته بگره کو چاوین ایمانا دلداری زنوق بونه و دمه توی ببینه به از چاوا مینا کو دلداری خدا دبم دلداری تبومه توی ببینه به از چاوا خودکم قربانیا و دلداریا عفرین تو هر دم آرام به